Çekten çıkıyor. Remont. Şondan bir tarafına getirtağız. Maşlar toskalık verip şeyi getirtağız. Memnun koşu kim getirtağız? Kakuş. Ana, hoştun. Kavralıp geleydi tuğanlardan da. Mahfurat. Ana. Çıktık yolda. Sonra getirtağız. Sonra. Ana dua kılıp koyuyorlar. Сейчас по чайной ложке. Справа ремонт дороги. Вот. Как черепаха едем. Так что пока дома можешь находиться. Buna bir tuğanlarım. Hanım tez yetkirdi. Karabalta bahçe kütüp duran iken yola çıktı hanım. Çıktık, bahçe kemiğinden koşulduk. Getirtağız. Hayırlı. Zapravka lavuzken. Dua kılıp koyuyorlar. İçine mancet olayla. Çığlıklar dal bir şey odat. Buna hemen boylu dal bir şey odat. Kayrinisi kızım. Doğun çok ısındı. Şimdi maşinalar tu aşağı götürülüp atat, görüntület. Az tu aşağı, çeteviz tu aşağı. Anan, aşağıdan çüştü baştayız. Oh. Oldu mu? Gecettik biz. Oldu kızım. Hoşça cetelek biz bir. Çok hoş bir para. Baktın baktı. Maştan sana tartı. Tartadım. Oldu. Kısmet olsun. Şuradan şu otobüs. Bangladeş. İşte Bangladeş'tir. Ana Bangladeş'tik. Bakın narında şular işte atkandı, yol tosu atkandı bir yakta. Bir şey koş trasasında. Hadi şey yakında bulalım. Burada tegiz yolda uyku gelip etken mi? Bak dök. Nasıl yazılır? Tegiz mi? Biz asfalt çaksa şaşıp durur. Asfalt mı? Doğul su aktarıcı. Su göfükte şükür. Evet. Bak böyle çok az. 5-6 milyar da var. 10 milyar da var. Ha, atıyor. Balkonlarda sanım oluyor. Cezayir'e varanda su bu, bak bu Cezayir'in daha zılı. Dayı.
Ama seyahatte güzel tutuyordu gözler. İnsan nasıl edecek? Biz zaten iyi boy görüyoruz. Kaleden var ya. Geldik yok mu erken? Kaç? Kısқасы мындай екен. Ошондой учурда газ калган, түн эле камалып калганга. Ушундай эмне суюкту кирет, напитокпу, айранбы, сүтпү. Крайний случай суюк машинанын ичинде суюк нерсе болбосо, өзүнүн адам өзүнүн заразын чыгарып туруп эле, могу футболкасынын кийимин жыртып, кийип турганынчы. Суюктук эчтеке суу дегенде болбосо заразын суулап, нымдап туруп. Орысша айтканда влажный былчылдап пол тряпкадан бөлөп ошону алып туруп мына мурунга басыш керек экен. Биз жарым саатта выживать этсе болот экен. Өмүрүн сактап калыш үчүн. Ошону айтты да Титаенко. А если су болсо, то суулап туруп ошондо Суу болсо андан жакшы дейт. бурдана. Любой платочка болот. Мындай кийим, на крайна кийимин жыртып. Güçlü maçlarda. Жалуатта кафедебиз. Мына. Кушаем лагман. Лагман жеп атабыз кафеде. Мына кызыңыз тамак тандап эле жүрүп жолду. Бактын абасына жийип. Гречка менен, гречкамды пюре менен жебе койду. Анан шашлык алдык. Жана түштө шашлык алдык эле, токтун этинен. Бир эт жеп жебе койду. Мороженое алам деп, мороженое кичине чиштеп жебе койду. Билбейм. Бирок суусун көп ичип атат, аш болсун.